tu sakna kan han hal chu ani tin zanina hun mang tura kan program committee te na hun min pe ka wang hian program committee te chunga amasa in lom tu ka soi ni se YMA sub headquarters lunglei in khom bui voi som li na mang tura local zum tele zan ina pandala local zum te anal pai suwa krista mingin chibai kabu kachu e hun poi mo tak mai le hun tha tak mai hun set mang tura min ruat tu YMA sub headquarters lunglei roi tu te chunga masain lom thu kan soibok ani tu atanga tam huai sem mizo te hi tu atanga nam huai sem chom ngai le hoi hom kan ni thi na chom ngai le hoi hom kan ni thi na jok ta sela chumi nuwa in melusia tirna kan nei don ani ku boi mo puan tu tam tak awama YMA sub headquarters lunglei in khom pui voi som li na chibai kabu vek chu ani zanina hian kan assistant secretary khan introduction in melria ti la kha ron ne ya lo chun zom mai te ti ya YMA Impel shatir na hanay masado nila kaming chu FC lal chaswali ani zanina hian ka chalai puitita na aizon na ta kanin to del theina na sarkari na thona training in what say DUGKY le RCT program from soizang masanga tichuan cleanliness awareness campaign lam kan hoidon nya ka tra wagin program tui group YMA nuaya voi som na không tui kan man na tui pui kan kan dia wangin palai lo kau te kan savai tui puya in kuturin ka sa chu dia in savai in savai bu ka chu lo me Fisheries Department here awareness riverine awareness campaign luidun humhan chungsa hian in tinge long yin dewa ba kan lak theng o kan ti mek lain YMA sub headquarters lungai suai tu tel hei hun chatak mai lain huna branch sang lo kan ko lain hun chatak mai milan sim sakhi department sukan le ma department ai oi long thu kan suai ni
Lung lei chuan kun rei to thakatrang khan in khom pui nei kan tuma kan in bot seya atak ram in tigawe theng a thlenanga a hun lo theng se kan ti tak tak thei do nen ti te a chiang lova